Nak khatway snem ke bedang puli ha ke kelas 1, Hadailung Primary School ke belatip kerteng, kum ke mainong sinliu pamay, kelawan syaskul ringkat upara bedang rit, ke bahab ban syuthum, ha pedeng jongka ha pok kelas lakum ke kemi. Kani kelaja ha kathan Tamenglong District jong ke Jilla Manipur, naduk kani ke jengja bela sapriang lingba ke social media, kalap halang syakitindong skor jong ki hek ki han, ki kindram ki lindan, kinthub umentri rangba jong ke Jilla UN Biren Singh, bat umentri kathok ke puli Biswajit Singh, ki bela keneri laki keti ke jingkwa jong ki ban yarap ya kani ke kena bat ya ke yeng kesem ke jongka. Bat kila penti kena bakan yok beteng jing puli haduk bakan da pendap ya ke jing puli graduate. Kat kum ke jing betha jong ki bor penyat kum balong lem ki wei pat ki skul. Habla play ya ki baro ki skul ki day ban poi tista sya skul man kesngi bikin yok ya ke jing hikai. Kelawan sya skul lakum ke kemi ha ke bala sakhi ba ke thum ya la upara u bedang yok tiak lingai ha penek jongka. Kani ke kena ke bedang khatway snem ke day na ke shnong dailung. Kani kalong nakadaw baka kami ukpa jongka kilet syabri shalingkha bat chiki kambela ban pendap ya ki jing dan kam jong ka yeng. Kum taru na pedeng jong ka jing trang jongka ki jing nang jing start. Kelakit ya kelingkor kum ka kami upara hapne jongka hapo kelas. Laong kadur belasa priang ha ke social media kabada sakhi shenna ba udang yo thia lingai hapne jongka. Katno galakta ya ke jing sngo bet ke jing yaro haju kapor ya ke ni kena ke batrang ya ke jing puli ke belahap banwan ra ya upara hap deng jongka hapo kelas. Ha ke juk kapor laong ba ki kinhun ba pher kila yaro ru ya ki bor penya jong ke skul jong kinong hikai bat kinong tre ki blasha bat pediang ya ka ban shong hapo kelas ringkat bet uparau badang rit hapne jongka baka hap ban kit ya ke lingkor ke bakhya kum ke kemi ban ri sumar ya la uparau badang rit. Kibor penyat kinong hikai bat kinong tre jong ke skul. Kila penti kena ya baro kilat jingyada naka benta jongka bat ya upara barit jongka hapo kelas. Shen hadian jong kani ke jing sapriang kadur menteri rangba ke Jilla Biren Singh bat menteri Biswajit. Kila penpau ke jingkloy ban yarap ya ka maining sinliu pamay bat ya ke yeng kesem jongka. Biswajit daladi ulayo ban yakren ya ka kemi ukpa jong kani ke kena. Bat penti kena ya baro kilat jingerap ya ke maining sinlu bat bakan yo beteng hadu bakan dependap ya ke graduate. Uniu menteri ulalet yo kejat ru dalade syaka yeng sa jong kani ke kena. Bat na kaliang presiden jong ke Rongmei Naga Students Organization Manipur udai chui gangmei ulaong bakajingkit kli ke maining sinlu yala upara bat kajing trang ya kajing nang jing start kalong ke nuksai ki weipat bekim day bandu lad bat ki skul kim day ban khang lad ha ki long yeng shem jing bat ki trang ya kajing puli ha kajing let kindu ikidkhot ke yeng ke sem jong ka ne ka khana kaseng RNSOM kalano asinyang tingka 10,000 ringkat bakajing aimen sem ka RNSOM ru kalapen bana bakan beteng ya kajing erap ban penyo jing puli kala penti kenaru ek jing kershan ya kan kena bat ikiweiru ki beshem jing ki batrang ya ke jing puli kadang de ubis wajit ha ka kirwo lingkot ulong kat nu ngesngau ya ke bor jong ke social media ka blapin ya kan ka mat ka blapin perkhat ya ke long briu man briu ha ke imlang sa lang bat kat nu tam ke jing shlur bat jingkit kli jong kan ka kena na ka benta ka lawe jong ka ha ka puli dang de ha ka jo kapor ula pinpau ya ke jing sngongu ik belkershan ya kan ka kena ru kumjo